Amasani YouTube channel an ve ho zo se na bonun chi bai tunia in Olympiad hi le Lieutenant Colonel Lovejoy Baite hin viewers on an head hello diu Lovejoy adang khajong min ama hi la khong sai ho hin Lovejoy khong sai ama chu in head theina divin ke nau cho choi Singapore le 7-day commission ti sapa chu hin ama chu toin Olympiad so pipa Lovejoy Baite chu le la sa the hello military sepai officer hin tunia ma ama to ihung ke houlimna diwa hin ama hinkho thu sim abanin adia khanglai ho simlai ho focus dingin NDA ama hi National Defense Academy khadak basla akon ahung sepai hung lu na hin abanin Sainik School Imphal ahung khanglen ahi to kilhonin Sainik School le NDA abanin IMA abanin adin Indian Army officer sunga hin komandan le tu lai in langa kisei min thang awa awa lang ho jang hal khat hin cover di min tin ki pau me joy tu ni kyo dim the diam zen nang ki pau me sir tu nang hi na cool the ni na min jong aza cha se to ben nan gel deu hin jong le military officer khat hi very frank and very breeze ti di maintain nang le nang na mi piten ahin hen na diwan na date to bangin nang ma family background nang ma life story other than romance ti jeng tin na date da ne mi pite heading in hung ki introduce self introduction nge ki pau me sir to ni opportunity ni is na ke kan ya lai thu sim ki sei le ke hi Imphal sunga chu kape nei jing in nai cha chu 1980s la chu kapa hi Chinese school ahun ana omin staff ana hi in chimasanga chu kapa hi 6 Assam Regiment na ana pangahin sepeya ana pangahin jawa chu Chinese school ahu 1980s ahu staff employed hong hi jawa hon Chinese school sung mama chu ke chu school kana kayan nursery apat na Chinese school campus sunga hun school ana omin class 5 chana ale primary school ana omin Chinese school sunga chu class 5 chan chu chilai school chu kana kayan amin chu ai le chun Sainik Foundation School ana kiti in nursery apana class 5 chan ana hi in jawa 2001 kuma chun class 6 kana lu in Sainik School Imphal chun class 2021 class kana hi in class 6 akana lut 2006 achun class 10 kana chain so let 2008 na hi class 12 kana chain class 12 kachai chaya hi NDA chuke ho chus NDA second exam pa hun kana appear in 2007 August ahun aile hichi chu result chu December lang in hong ki pungin patelong se and hong pass in aile next year February la avel hun SSB le medical holding in kachi in ka board exam ka prepare bui kho lai ta chon ka board exam chu March 2008 na kana ti hin SSB bola kachi nei le February a chole chu recommend ka hong hi in medical on chu bol pe pedam ka ti ai le chun board exam ma March ma ki pa ja le chun ke hon president 34 SSB Allahabad aboard president pa ho ka request even ke ho school ho yo classmate no chun chalai pa na so kin hong leven board exam kan chai win so board exam api so hai medical adinga Allahabad ma ma ka hong kin win MH Allahabad na kana bol win so chu result ka akinga akinin result kinga chu merit list chu ahong do in na June July vela hong do in call chong chu patheno sen ke pass ki na calling letter chu zo zo wa ki mutan June ham July 2008 na chu NDA kana join pane 2008 na ai le athang pin e ho i het na divin na NDA lu te hit sapang cha hi win na nang na lu da chu NDA na pass lo academy na thuna chu na kum su kum za tam academy ka thuna chu ke chu 17 and half chapang jahat na in lang ile first love zong ne nai lo di ti ho hintin ai le enjonan se jap chu na Sainik School na uma
na pa staff a hi jan na kai chu a Sainik School che thnai lo achoma school na asunga ai le at chuma ka nati pen chu nursery to 5 hin na chu mo Sainik School campus adinga staff ho chapang ho dinga na primary school khat ki bol hin class 5 chan bo hin class 5 zo pa le chun hichi chu Sainik School to chun aki sai man na hin na Sainik School mo to ai chi zo class 5 ไอ้ใจพระเลจุนไอ้ไก่นุ่มมาจุไก่สะเตยหินนะไอ้บางจุเกี่ยวจุSainik SchoolลามานะกิumjaiเลจุนกับปานSainik Schoolลาจุ try ball เปนัดยาจุไล่จุกี่บอลเลยหลังขณะจุเกี่ยวจุเลจุน day scholar กิติสินนะดังหัวจุเลจุน boarding border หัวกิติสินเกี่ยวจุ day scholar ก็ไก่ Sainik School จุโอเคไอ้ส่วนน่ะตัวตัวกองรีเทนมาสังกัดเดียร์ดูนักกันเอามินจงก็มันก็มเจ็ดนะเห็น RIMC เอามินนะไอ้ส่วนปีเป้าตัวไหลตาmeasure na measure how keep viewers on the head hin and even inam sung wadinga min thangta IFS officer pi hat jing hoi jipa chu how pu chu e ho nam sung adinga e ku ki zo cha te la dinga RMC apana hung lut ama bo hi hinalai me the hin na dang hi ki hen ai pon tu ma sang langin so pi paite lang ho khat ham khat sapang khat RMC adu ne ti khara ki zain ai le tua RMC te na ka exam aki conduct in invigilator ka ga jaokha hi chakan head do kha chu pham tel asunga staff ho chun nang to bang na sei to banga entrance ga pass hi izong lew as a day scholar apate employees hi na dola khuna is a facility school kaina the I while thi to banga nangin exam na pilo na entrance na pilo Sainik School entrance exam na pilo na pa staff hina zala ina pa na kai ti dan do na ai kha staff aki hi wanga on chu Sainik School entrance exam chu aki pi tho gin na entrance exam chu same entrance exam chu na ki towin chu interview on chu aki bolin na medical on chu same medical procedure ho chabona ki bangsu ke entrance ho bona na bol veveu medical ho na bol veveu hiya hile day scholar to asunga boarding am ho na he ana ki he na pi ham ana ki na chu adang mi cha hello ke am ho adang ho chu boarding a um hin na ke ho chu asunga quarter omen quarter apa na chu academic block chu kigamong kigam thalo hin na ina pa na ki chizi ina pa na ki kaizi na class ho chu join ki boy afternoon prep game so le evening prep ho chu bona chu routine ho wa chu follow ke boy na alang khan agi hit na chu curriculum ma hintin adanga chu ele chun to tuition fee ho na tuition fee ho chu lo ma en day scholar ho dinga jadi chu boarding fee ho la tapon hostel fee la tapon na tuition fee on chu lo ma lo mi ai che tuition fee lang boarding fee lang thu chu mi le chulana Sainik School jong hi uniform ki won be hi ja chu night parade jan le session ho khu hi cho do na nga ding ta lo na wang phan na khat session ho chu ta lo chu ke ho ding ai wang chu apart sunga ma class hour ai lo le PT games ho organized fall in ho organized activity le chun ki bol tho na ai wang chu unofficial la ta jana activity chu ho ta bang ho chu cha pa na wa chu ka su cha viewers ten he na di ven hi night activity ki ti jana activities night session ki to khu ile ki ho military ta ma hin non he thin diwa jan le I mulo je na ki god na ho khu chunga hon I god ai lo le senior hon I god instructor hon I god ti ho night session hin ai le chi na mi mabana adia military langa thanom hon ama ho adia phachom ni ngai hung khowin na Sainik School hi na Sainik School hi mi nu le pa tam te na he the na di bin Sainik School ti chu Sainik School hung khang len khat chu atam zo hi officer ki so ne dinga bailam mama na ga he the pen dinga hi ta civil school ti de ham private school chom la kai sanga Sainik School a hi le Sainik School ki ti hi main feeder for NDA to bang na Sainik School le RMC hi NDA dinga feeder NDA lu the ne dinga a main gate ti dinga am tan de khari hin Sainik School a lu the ne dingin na nu le pa tam ta te hi iki holim na ngai tho na ipiti advice na penom dem acha te wi to bangin guide no le Sainik School entrance test ahin
cha de hung lolhing thei dem ti hi nangma gel dan na nangma de sa dan nangma he dan hin hil cheno thang pi a hi admission ni Sainik School a hi class 6 a om zin na khat ni class 6 a om zi in 9 an om zi in so le ke ho 2006 2005 6 ko ma chu class 11 a jong admission bol ho hom ki hom ki nen na tu a chu continue pe ham ki continue lo ham ma chu ka het hi en ewa chu a main chu ele chun class 6 a ho ki ke admission a hi en ai cha ho e ba no ai le chun tapang ho he ani wen no aniu ma wen na class 5 ti chu class 5 ti chu kum som tapang ho ki de hen ai ja le chun to a Sainik School entrance a dinga ho prepare ki bol di ti le chun a hui la school pi background hi jong le chu in cha tu pi lo na ka ti dan chu a chapang phate cha discipline life a hong ki kho kha anu le pa in jong a cha te na a lekha sim na a ki thopi a involve ki hewa discipline ta chu ita chu a cha te chu a ho kha wa ni kalam panga chu le dang a jong na ita chu ki kho kha ole chu na dang chu class 5 level a chu khuti a ha ta lom chu ai pon ai da le chun a basic hui la ipi board hi jong ni ta bang school hi jong le a lekha chu phate a simuwa ain ku ten jong involve a hi piwa cheu le chon dan khan dan jong discipline life ka ni iti ta bang kha chu maintain hong bol to pi ai le chun cheu le tu la chu coaching institute ho jong atamin Sainik School ho RMC entry ho dinga chu ai le chu ta bang coaching institute na chu cham khat chu coaching ho agala the hi na ai lo le chun khuti mandatory jong ai pon ai chi achapang ama chun athip na in jong apu de hi in alhang pia chu mi tam ta chu coaching ho analogy ven cha chu ajo a basic criteria chu election normal ama study pate cha lekha kisima spin ta hinkho mana ama lekha sim se ki hilowa lekha sim na anu le pa ain ku ten jong pate cha involve a hi tim le na chu thu pi pe ne ang chu kuti difficult lom ma chu ai poi aban ihung chalo sagin viewers hon an he na divin halkhat Lovejoy highlights in boleng ama hi ahin khot hung ke ya uniform nge na ki von hin Sainik School hi apana Sainik School jong khaki dress ahung ki vonu hin kum som le sigi class 12 hin chai chaya NDA hung lut kit le NDA adunga vaya kile ezena military life hin mana kum nga sung na kum thum sung NDA training hin chai zawa military ai me ahung lut kit na to adong hi tia den hin na ma hi ahung pension teng le chin holot se da le hung na sading hin ti langin gelo tin abanin adang highlights dang khana hin Indian Army officer sunga officer che ki hijong le to doctor te sei to bangon MBBS doctor zo sein exam hin pevin need PG na National Eligibility Entrance Test PG ahin through te ngole PG through ho khun need through ho khun specialist ahin zil theji win na chi to bangin Indian Army sunga jong staff college exam aumin hi staff college hi very rare ti ding ham Amy lahin an khanai lohin staff college qualified DSSC kitin Defense Services Staff College Wellington tua iso pipau Lieutenant Colonel Lovejoy Baite hi Amy te la dinga staff college hin chai ma sa pen hin ama amabana ti din tin Amy te la dinga ichan ham khat Lieutenant Colonel apa Lieutenant General Direct hin building ham ti hi nu le pa te gel dan jang hin tin ai le Sainik School na hin komandan hi nomam ipitiam as a day scholar na ai lo la sunga ho Sainik School overview khat mi pite heading hin seo alhang pi a chu ka sai banga chu official curriculum chu iba le chun a khuti a ha hi en na unofficial pa hi hui lai hele unofficial pa hi ha ji hin ki thulal ji hin unofficial ho bo chu aki gimpi ji na ai cho apa na chu ele chun ke day scholar ho chu kana hui do ji win ebang alhang pi a chu Sainik School hi sipe dana ki pu hin instructor ho jong instructor ho a subject teacher ho chu la am ho chu civil teacher he win ai wa chu am ho jong chu
sipei dan nuya om hiwin hi hon routine ka zu yo chu amon jong azu ya hi jing in na ai ja le chun strict discipline hinkho hi inewa pa na itia chu hong ki to bol pe hin an zo le a class a curriculum ho hi chong hi strict nin academic skills se hello extra curricular activities co curricular activities so tamin cha chu ei manu le down hello all round development ati nga chu thilzo se chu na aki bol su ke yin lang pia chu Sainik School chu kasai banga chu official curriculum ho chu ha pon adang ho extra curricular activity ho chu ha ji na adang ho chu ele chun dan mu ya phate chai mo mi tu sei ho zo se inga ya ki bowling be ki bola chi to pe ele chun mi cha bui nom poi lekha sim lawa hitin na hindong leng Sainik School hi mizo se hita pass jeng hamai lo le extra class na apart from physical activities lang ho ti lo bin jong lekha sim lang pitiam extra class extra week section ti ding hamna ti ho thawam ai ti chuna ki khan poi weak section ti da ma chun ki khan poi na abona chu equal caliber student ho chu section abona hi equally distribute aki bolin cha chu distinction khat ime cha ki nei pon na lo distinction lang hi lo wa na tun ala chula khana chu academy ya kita jong drill them lo ho extra drill ki pi ho ho ai chita ba cho chu om ji na hoila outside outdoor activities is only academics is only so chu academics ho chu ki ho evening prep ho ki ti na afternoon prep school hi al happy I 1:30 chan a hi ji in so le afternoon prep ho jong om ji in na from 3 o'clock apana ki pana just for a short duration of time al happy a chu evening prep mi sao ji in pung ma pana pung get ma khai chen om ji in ai cho ai ti tabang student ho extra lesson ngai cha oma le chun hichi night prep ho dunga hun ozo ho in achuma hen class organize a bol ji win na ai le alang pia wedding in NDA na National Defense Academy Exam hi mathematics lang ha ma na a hian ai le Sainik School hi maths lang na ha focus je movam ai lo leita teacher ho thema a student ho amat the jeng ham Sainik School hi ozo ho jong hi quality wang cho hoi mama in amo jong hi after very stringent test they become eligible for Sainik School teacher na they ho phat la ya chu atam jo chu 80 to 90% teacher ho chu ele chun gampa ma patna hi amani pura mo chu ele chun very negligible an hi in but 2008 zo wa chu over a period of time lui ho jong chu pension retirement transfer achieve na they want to be only local or is only outside of Manipur is only also ho here quality hoi mama chudung zui chun am ho academic background you say hello how to mold small children ki tabang ho cho aspect ho jong ho am ho pate cha hi training ki bol hen so le am ho jong time to time ma hi a training a chi ji he na Sainik School Sainik School society om ji in so I am ho hi regularly ho jo se hi training a ding a chi ji in right so there's a equal balance between the caliber of the students and teachers to mi pt heading hele tu lai in lang council teacher te to banga MLA te ko ma sum sunga lu dum lo na very qualified ngan hiu hin ai le tu hin na mi te hi sumle pai lang ai boy pai ven thil khat hong ki se le izat lu diam ipiam ti mi khanin sapang khanin tu din munin Sainik School entrance test hin pass te handang hi le kum khanin tuition fee izat to banga seng di vem in ko ten so he a tuition fee se chu izat exact chu izat ham ken jong ka sai the hi aji chu to ai phat ki khel ta na te ho lai to le 2001 to 2008 ane hi e chala chu kum khana hi alang pi a hi lak khat tabang ana hi ji in for entire academic year e cha chu tuition fee jong ki government hostel fee jong ki government food fee jong ki government na ai chi zo pha le chun a fee za na pa na cho a fee chu ele chun approximately ya chu ai ta na 1,90,000 to 1,00,000 ai ta chi zo wa chu ele chun amo hi academic performance dong jo ya a percentage ho dong jo ya chu amo scholarship jong ki moji in na aban kyo Sainik School chu ele chun neighboring Sainik School Imphal chu neighboring 5 states ho apana students ong ji in ai le amo state ho in scholarship sponsor abo jevin na
chidungju ya cho mo scholarship amo jewin amo academic performance dungju ya chidungju ya cho mo concession amo jewin so le ain kule en izanam khana cho monetary burden achu benefit amo jewin ai le to na classmate na Sainik School nang ma head dolin na junior nang ma batch le na senior it's at least 3 batch chan khun heading hin na it's la hin mi percentage izat to bang to military line NDA hile CDS hile mi izat to bang percentage izat to bang na success uvam a success rate hi sang thowam NDA Sainik School apana asai ke ho hi lang pi ahin inzo ana sei banga to Sainik School hi feeder institution to NDA aki phut do na ji chu chiong cho hi na chimong mo nga chu ki phut do hin aiza le chon ke ho entire ke ho curriculum hi it is oriented to the training which is going there in NDA aiza le hi chiding a chu prepare ki bolu hin isa le chon outdoor activities hitata academic hitata a subjects ho hitata ito banga chu group mai ki bolu hi ai le Sainik School hi DST ho na bol thowam drill kasai banga chu to a drill holding out chu instructor ho posting hang je na NCC a patna NCC ke ho NCC wing ka nei win Sainik School a jong junior wing senior wing a ki nei h holding drill instructor ho jong ni ho Assam Regiment a patna drill instructor ho posting ahung ji in DST ho jong chu sipai in ho tabanga chu it's a part and parcel of Sainik School life DST ho jong chu test ho jong omjin competition ho jong omji ai le to Sainik School apana Indian hin join hin na ai le Indian hin join chun RMC apana mi hung ding na civil apana mi hung ding hi cho chi thum hitale ex NDA hello ex rimco na RMC apana student ho nang to banga Sainik School apana student ho le pure civil background apana hung lut ho na hi chi thum ho la hin na nang Sainik School ho itawana grade nam rimco ho itawana grade nam civilian ho itawana grade nam in terms of drill langa not education na rating bola ding a chu ai le chun aji chu ki ho chu Sainik School RMC apana kyong le chun ju class 6 apana ki ball jing a na ai chilam panga chu ai le chun ki ho chu a theme sa ka hi ri a theme sa ki tiwa chu a drill mong hi a theme lo jong omkin but even drill chu pi ham ipti ki ball ham ti chu fair knowledge wang chu ex Sainik School le ex rimkolian hon aki he in civil apana ong ho chun alang pi a chu am ho in abol ding ho chu school annual day function tabang ho abol ho chu hu is jing na march pass me na march pass me ho chu atam zo chu hi di hin am ho elo le school is an am khar higher secondary 11 12 NCC to affiliation nei ho chu nei le chun NCC a na jaw khai le chun am hon jong basic nitty-gritties to ahead di hin alang pi a chu le chun ex Sainik School le rimkolian ho chu wan chu a theme sa ki hi in na public school apana hona modinga ho tamka it's new to their life Indian hung lu zo ai na drill test hi after how many months na bolwa na in is that attempt na clear ziam NDA first time hi akilu na hi na aki sai banga ai ho sipai pau select drill discipline ka bunyad he tit banga ho akilu na chu drill to chen ai ki su be jing ho hin na ai le chun term khat hi thagup a hi ji in first term chu thagup a hi ji in term jo che chu thagup a hi in ai le second to third month of the first term na cha hin first DST test om ji in ahead ki lo le after 3 months a hi in and DST India chu it's a big deal hi in aji chu ichi masanga chu out pass kiti na liberty kiti hi kichi thelo hi in drill test pass to ka chu palang mo ki pot thelo hin na academy at ki khum cha ke ai ja la chun adang chu ipi ai ma performance a chu ball hoiding le ball hoi loading chu second priority he tan first priority DST pass ball di hile ti ki bola ki pass and lang hi pulanga ho ki chi do thai han ki ti chu hi na ai le chang wang phan pa thelong se nen ke chu DST chu first attempt an ki pass
kana pass in ai le Sainik School apna hunga RMC apna hunga DST first item ma pass lo zo ve ve thawam tame azi chu DST hi itabanga theme zong le filter hi hat no in na azi chu mon zong academy zong he no chele filter ko ding first time hi le first time ho chu tam zo he bona pass ki bole chun pulanga chu gadar machayega ti tabang khat di na aja le chun filter rong ki koi wen ha bang chu ha in first timer first DST item ma pass ki bol chu ha in ke yong chu ke ho Fort Battalion kana hi wen na Fort Battalion as squadron thuman ana omen Mike squadron November squadron Oscar squadron ke Oscar squadron apana kai aile Battalion ichi squadron thuma Battalion khana chu ke ho chu mi ge hambo hai first attempt DST pass na mi chu 80 to 90 de 80 to 90 apana first attempt chu approximately 9 to 10 to liberty hin ti tiang le hin viewers on ana ha het kem lo di hin adia military lang to ki sai lo hon ke jong kana training line DST epitam first time ka junior time ka line DST first attempt kana pass in la ke ho hi junior time hi sungin liberty ki che khapon liberty ti tiang le zalen na ti ti maintain ei pawen ki sei le military academy sunga hi ki khum cha kya ichunga ho in muzau sen en mu an mu munaba in god jeng start rolling pipium ki ball sen liberty hi le Sunday ni le jingka le ki poda ni ra khojin ma saung ki thung cha polanga ga ki hu ha na atam zo hin mi na hi lo le cinema hall la dunga ga ki muzi hin je so academy so hi mu na phat mom lo hin ai le simlai ho focus jep na ding na NDA exam na hin pin na ding ipitin na ki prepare am ke ho chu class 11 2007 na chun class 11 kana pass hoin na ai le chun ke ho class 11 ka pass zo hon ke ho hi class 12 a simding ho ke ho hi summer vacation school ho zo se summer vacation a chi ji win ai wan chu ke ho chu summer vacation ka chi po win hi chi summer vacation 1.5 month chu ke ho chu school a ko danwa a teacher ho en ke ho NDA written exam ding mo ngai capsule khat om ji na ai chi ding chu prepare ai ki bol sa ji main syllabus chu ai le chun 10 11 12 a hi ji in ai cha le chun class 12 a ki sim ding ho chu fair amount of syllabus chitabang ho chu 11 a chu ki sim sa ai ji tan so le 12 a ki sim ding ho portion zong ho class hi chi duration a hi abona hi prepare ai ki bol sa ji na adi a hi mathematics le PCMB ai chi bo na ai chi bo pa nan phat zom pi am ai lo le hita school a regular class na la ti lo wa zo na nangin achu mo nga coaching na la kham hita academy Sainik School academic flow na hin chu jiang ham ke ho chu hichelai khang chun very proactive principle kha kana nei win na Colonel SS Parmar ki tikha no men ama ke ho class 10 kasim par ka pass wa chu ama hi ni chithil tha kha ni an pu do in ele hi duration a hi class 11 to 12 a chi ding ho zo se ho hi to 1.5 month hi summer vacation a hi am ho in 2 to 3 weeks na hi ke ho hi abona hi Delhi a hi in a solo win la ya chu Delhi a hi Janakpuri a hi to amin thang ho loi balnoi academy ki ti in na chila ya chu crash course tabang kha ni solo win 3 to 4 weeks ho dinga na cha chu written a dinga chu le SSB a ki preparation dan overview tabang kha chu ai hin adanga chu ai le chun aki hong in class 12 session to ki panjing a hin na cha chu hichi capsule cho ki zo a chun class 12 session a ki panjing hin adanga chu ti cho organize coaching elo tuition NDA specific dinga chu om ki ji tapon chu ai ma le ai ma after class hours ai ma prep study ai ma ki prepare hin na plan nisi a class lessons ho to hichi to chung chona chu ai ma on time a he hichi NDA syllabus ho chu ai ma ki bon ai le a clear ma jiang ta na NDA hi
tu chung hi NDA bo hin focus di hin adin simlai ho le simlai te nu le pa military lang alung lut hon phaten anangai ben lang tua Lieutenant Colonel Lovejoy Baite hi emite la dinga GTO kiti Group Testing Officer SSB interview hung teng le screening a first day screening pass ho hin GTO task hung ki bol ji hin ni thum to bang psychological test group testing ale adang za chom chom hung ki bol hi SSB selection adinga poi mo pen titi jong hitantin hicha ma hi GTO qualified group testing officer qualified hin hichi hi to kilhona to hi career guidance to banga ka hin bol diu to aman slide show share hin bol ding hichi slide show hi paten an ve vin lang slide show apat na aman paten hin explain in tin he them lo au ma hi jong le comments lang all in kisam anutin hichi slide show ka hin sai teng ule ama hi in lang hon na he lo mai theu Assam Rifle azong hung posting hin Assam Rifle hung posting la ya song talang adia chi tua Pherzol district lang singat area lang anom kha hin hi chole adang ama romantic life anunga heldan ho NDA anom laya nunga izat anane ham dongma izat anane ham ichana nalang ham theo in hin hol chi diu hin tin tu hin career counseling lang to kesai military life NDA apat military officer hung lu ding aban le promotion ho salary package ho le adang ho ti ho ama panin slide soin na ve utele to hi lang pi khana ik holim hon hi facts and figures so jong hi atam themin na so le viewers so in jong phatte cha ngai kyu se helawa tam khat visual aid so jong amol le chun phatte cha understanding on nei the di hin cha le chun chi hi visual aid ni kan za hin presentation format na Hangpia he Indian Armed Forces as a career he it's a very enticing career prospect he in commission officer kum neo chakana he commission officer aki hizi in so pale the life in armed forces he it's full of honor and pride mundanga poiti na helwa but being a uniform service and the honor and pride which you have and or which you get when you wear that uniform it's he azat chumbe zi in na yo neo laya Chinese school azon na ki umji in sipe ho anaki bezi in officer ho anaki bezi in am ho address ho a uniform ho medal ho but na their conduct and their bearing ho but pat le hin ke yong chita bang khat ni ka hi no me ti na khat ni ang umji in so say he part and parcel of armed forces life hi in so le it's he job ki se a hi kon na adventure yung activities azong na lunglo na ile avenues tam tao min na ito azong ate cha na lunglo na dungzo ya cho adventure activities azong to pursue na bolte in sports azong pursue na bolte in to ai ba no azong le chun adventure activities le sports azong ho Asian Games, Commonwealth Games, even Olympics azong ho armed forces personnel ho na services ho ya tama ma chichu to आज का सही हो चो थांपी आज चिचु ही इन operational training जो है ले चुन armed forces life है bread and butter जो है जिंगन and pay and perk हो रहा है ahoy मामा जिंगन ना 7 pay commission हूँ उमा पटना है सिपया पटना अचुंग हो बो ना है pay and perks हो रहा है drastic jump ahong umin so hi quality of life rong hi improve ong hi mama jingin so le I career sunga jong professional growth ho avenues jong tam mama jingin promotion ho jong phat sa akimuji without any legal or judicial hindrances ibol hoi dungju ya cho foreign posting ho jong higher studies ho avenues ho jong tam ta om jin chitabang chun thili za ka hi ba nai le chun armed forces it's a package it's a whole package na bon nom do se hi abo na kai dinga hi lang pi a hi Indian Armed Forces ai three services omin army navy air force na a role le motto chu chu hi jingin a right most kolama hi mobile chun entries Indian Army Navy Air Force entry dinga hi EPP examination ho omam hi ho chu chu hi so hi all discuss and involve you here
Chi nipi ho ga heading hi rank structure hi in alaya pen hi ha head diu hin aji choi ho Indian Army aji choi in langa zo army ho hi tamin Air Force le Navy ho hi ma cha ki modo ngai ji pon na aja le ho head chin Indian Army pen hi akipat na hi lieutenant na hi in so le the highest attainable rank is a general field marshal ho chu ai le chun it's altogether appointment hi a rank hi in sorry appointment hi pon field marshal hi ai le chun ki wang hi in na ai hon dong tu ni chan ya hi field marshal in nei yong ya so ma hi to hi pay structure hi le hin pay structure in jo ka sai ma bang chun after 7 pay commission pay pay hi hoi ma jing in to pay level hi 10 apana apex scale chan hi in entry level officer to election lieutenant hi in na basic pay hi la ya ki sun ba 5600 to 177,500 to le alam sama total remittance to election 1 lakh to 1,30,000 hi na ito bang chu hi apex scale to election chief of army staff hi in to le mid level hi election colonel ai level 13 na to level 10 apana level 12 a lieutenant to lieutenant colonel hi time scale hi in colonel ding hi election selection board ang omjin selection board na through ho zo se chu chu wa chu anui lang se ho kai ji Hicilai ka kung ai ti zoi ken halkhat hin et leng to a viewers on na het na di vin alaya sun velau chun khat ni thum li ali na to a ke ni hi ali na chan ahung retire ka hin lieutenant colonel level 12 alpha level 12 a kitin hichan het na di vin 1,21,200 kiti hi a basic left major apa na Lieutenant Colonel Hung kai chet le 1,21,200 hi basic hin basic ki ti tiang le a basic e pa basic ki ti tiang le basic a hi ziangin hi chi apat na adang 15,500 military service pay abana DA hungum ding transportation allowance hungum ding abana i posting na area dungzuya allowances hungum ding asom chuma hung ki goma hi le 1,21,200 chu a bona salary hi 2 lakhs nom ta hung wala hi ti hi viewers te le adia sim lai hon hi chi figure bo achi lo hi chi sanga na sata almost a double do banga hung tam di hi overall pay a chu ti hi kain se no me to mon sarin an sai dong zuya chu na chitabang chu hi in lieutenant starting salary hi a basic pay 5,600 hi in and to a DA a percentage dung zuya chu 30 to 40,000 ki ka hong om ding to le MSP kiti military service pay chi fix hi in na 15,500 to le posting na mun dung zuya to le aima qualification dung zuya hi allowance ati mukit ji in ichi to ai like 4,000 to 45,000 na kiti ba nga jong hi to ai especially high altitude na Siachen glacier dunga hi surf aki bola hi le chun allowance hi more than 55 60 tabang hi aphaji in na hi cho ile chun a basic pay a hi cho zo se hi total hong ki bola hi le as an officer who is serving in hard areas difficult areas for example Siachen glacier a home le chun ama a salary total remittance it will easily reach 1,50,000 chihi eligibility and physical standards kiti alhang pi hi officer entry level ading hi ji in age to election 16.525 years chihi entry tam ta omin entry za chum cho min dung ju ya cho age criteria omin basic education cho election 10+2 to graduate omin post graduate entry jong omin na armed forces hi alhang pi cho le 10+2 and graduate hi in 10+2 achu PP umam cho enzo lab slide presentation dong ja cho in that view hi in height level no hi sectors very strict hi pon pati dan chu ichi hi alang pi hi army 157 navy air force 162 hi alang pi hi ai ho north east alanga hon zo ichi etena ki bolma ma in so le officer card ding hi height ho hi
khuti lom lom hi boy belo na hichela ka hi hide lang hi halkhat ken hin se beleng nan het hen ri ven tu boy laita Assam Rifle more langa ti minau post o si hangum Major Rai Biswas Rai hi ke dinga ka course met ahi bana ka company te hinan neu chat chuma fin nga alhin le fin nga thing bep di hin na chom cha hin hi cha hin Assam Regiment na kila se pai ne kila recruitment na chia hai da fail ho hi cho na lung neu lo di officer ra dinga hi ya hi le hide a boy and written na pass interview na pass po wa hi le written boy lo hi na to anu ya akisun dongju ya hai na eyesight ho jong 6/6 correctable tichu specs ki be chole major ailment nei lo na hai wa major ailment nei lo mentally and physically fit hi pauta a medical examination it through a SSB through I written it through population officer dinga hi a physical attributes hi a important base pon aji cho ama a mental fitness mental agility chole athip na achi na hin weightage a half so in ya le chon physical attributes it ya le chon kum thum tabang ai le kum kha le ke academy so a training hong ki bol pha le chi hi amachama hi improve hong hi ji in na height khanding ho jong aji chu lai chu training activities hong hi vigorous ta ki bol hin chu dong ju ya chu very nutritious food ho jong a ki pg in cha le chun hi kum neu cha kha ki a chu height hi ki khang thei na lai hi in na physical activities topoma nutritious food ho hong ke consume pha le hin hi dong jo hi sunga training sunga jong hi height ni na increase a hi thei ji in cha le ji chu hi liwe chu a ki mu ji in ai cha le chun officers holding a chu physical attributes so not very important until unless you don't have any major ailments aba lai chi interview a che na ding military officer alu na ding a hi to a se pai te to banga thai ki ti ho nai belo na military academy sung hung lun masanga hi entrance written hile physical SSB interview le so ima chaum nai lo na to hi alang pia basics of preparation na ji ho very basic a hi in to academics ai le chun to 10+2 ho hi atam zo hi focus hi PCM a hi ji in PCM hi a basic a hi in entrance a jong ho ana ibet wa le chun NDA ho paper ni o min na kha no entire 300 marks so mathematics a hi in so wa 600 mark ko general studies a kitin cha ho PCM English and GK abona current affairs abona hi in hi 10+2 a hi basic foundation cho le chun PCM a hi na PCM ila a hi le chun foundation akinein so le preparation jo akin anu men na entrance exam adinga so le physical fitness ila ya kiti hi physical fitness akiti ila ya ki sutwa ngau hi sipe officer adinga entry adinga hi physical fitness test kiti hi pui macha amlo a hi na hi just to prepare yourself physically fit hi na dinga na aji cho SSB anti phale hon obstacle course test obstacle course khat om ji in ai cho alhang pi ai oting rangi odinga choi le chun me cha bui ponten hi physical fitness kiti just to be in shape tina hi na hi chidinga hi me cha test kiti umlo in physical fitness test officer entry adinga hi and SSB preparation bowling dan hi injole discuss in bolkit di hin SSB adang so we don't have to show a false facade na hi na bang banga chu authentic ta hi present na ki bonding na chu a hi na tu pi pen chu adanga chu a mechanics ho chu ipi bol dam itabang test umam ti ho chu injole in video hi so le class 10 to NDA exam preparation na ki bowling a hi le chun competitive exam adang ho tabanga hi current affairs ho abona hi contemporary issues ho abona hi na het anga in chu a hi in adang chu iti pha phale itabang bang entrance exam officer entry dinga hi iti pha phale hongam ti ho abona hi employment news ai lo lechan official site na hi abona hi advertisement na ki bol si to hi ibat ding he le hin Indian Army specific a hi entry ho in bat di na
hang pia hi viewer so he na ding ai ho in Indian Army ti le chun Assam Regiment ti tabang kha nya hi he win na ai wang ti chu a hi pon Indian Army a hi arms tam ta omin toilai ki sun manga chun fighting arms combat support arms services ki ti om su kein to fighting arms so a hi infantry hoi le chun to Assam Regiment Kumau Regiment ki ti ho cho loi ho hi infantry a hi win ai ho sipai power to ai le chun pedal force ki ti he mo loi hi a hi infantry ho जो आहे armored core किती हो ही tank man ना tank हो ही win mechanized infantry ही आहे लेकिन it's a mix of infantry and armored which आहे mo in mechanized vehicle mechanized vehicle हो नहीं win and जो लेकिन special forces आहे in para हो तो आहे combat support arms आहे artillery air defense signal corps of engineering के ही artillery हो कहीं nang artillery ho na hin anoi artillery noi chere air defense hoi le chin kholam te chin kholam ji pa te so hi na and chizung ja to ho fighting arms left combat support arms so he logistically he support bolna he support arms le services so to he anu ya he taken to he the choice of arms in respective PCTA he fighting arms combat support arms le support arms so he last year of last training year na amo pre-commission training academy to IMA army holding a to election PCTA pre-commission training academy IMA which he last term pa lehin choice of arms only which choice of arms to fighting arms combat support arms le support arms so hi services so hi election amo entry hi achum ke ji na nangin Sainik School an hung khan let na abana India nong hi kin ipizia artillery na la ham why so, not infantry or other fighting arms okay so infantry chu kana longlut nin na ke yong chu ji chu kapa jong hi infantry an khat na hi in 6 Assam Regiment ho na hi in ai le hen NDA ai chu choice of arms hi yong anaki chapang ji in NDA on chu achum ana umin ai me kal huna chu achum ana hi NDA kom lai chu ke hi Air Force hi kana thanom za min na ai wang chu form fill up ki bol phalin UPSC NDA dinga form fill up ki bol phalin cha ho choice ki PG in na first choice second choice third choice ta ki PG in hi cha chu ken army tik kana bol hin aji chu Air Force ho chu a hi le chu na thang pia chu ke school a chu ana ke ham be se principal headmaster registrar ho hong jiong ho tam jo army ho na hi ji in Air Force ho jong chu hong ji in ai wanga chapang ana ki hi ya jong chu na tham khat glamorous thim chu ana ki dein aji chu army ho chu ele chun a uniform to a medal ho to cross belt ho to hong do le chun wow factor chu hat ma ma in na ai wang chu Air Force ho chu ele chu ke chun fighter pilot hi ding hi kana dein ai wang chu kasi to banga chu chapang lunggel da chu address chu ka ba le hon postman ta bangin hong ki lo ji we na bona sam khol to ka bona ki kop na enge lukuan ki khasait ke man ki bol di sa le postman to ki lo ka sa wal na ora ho tham khat om dan hi bat kana sa zap ti di dan he ai ja le chu ka pa gong chu alang khat na chu army ai ja le chun longlu na khat no an ki nei ai ja le chun form fill up ki bola chu army kana bol in ai ja chu academy ka India kana ma chu aviation ki ti fighter pilot helicopter pilot ti tabang ho chu katha num na lai cha le chun NDA songa chu ke chun army aviation ki join na ta kana ti hi zo le pha nong ki khelen India pa na IMA ko hongin na ele IMA ko hong sunga hen aji chu cha hi IMA a hi army life hi tate cha en tham khat nai domin observe aki bolin cha chu IMA a jong chu forward area tours ho jong anaki nei na active operational area ho jong anaki chi ji ai chi ta banga chu ke ho jong hi forward area tour khat kana chi khaw IMA ko omlai wa chu third term last term a chu ile chu second term sorry second term a kana chi wa ile chun forward area nge na chu infantry ngen bon no min na ile chun infantry ho armored ho artillery ho ki mu ki le chun kasai banga chu wow factor ora chu chhol lo yang na he kana mu ki nen ai le chun chu ai kong thanu men ai le ke on chun
passing out hong nei dong ju ya ke ka pa tong kan ke houlimen ele kai chun infantry ka lut no me ka ti ka cho forward area to tour ho zawa chu na impress ka hi mama ele ka pa hen ip infantry chu ha sa e anati na infantry ti lawa dang ho ac ho ko ana lut ni anati eme ho zo ho ye anati na mi mo chun sipe life chu anamu sa hin chi dung ja cha ma chan guidance ana pi hin ai wa chu ai ho chu hang tha na ki hi in ai ho chun even na perspective chu ana chum di win na ai ja la chun ke chu infantry aka chi no me ka te la ka pa chu num be se lo ai le infantry a lu dinga he kan choice of arms ahong tan na choice of arms ai ke hin first choice chu hele infantry kana pi hin infantry a jong chu ke hi highlander highlander regiment hoy ka de na highlander cho yo thinglangi regiment hoy ichila ya chu community check ho om ji en ki ti ji chun ke chun assam regiment chu first choice a kana koi pon na third choice a kana koi first choice a chu ken garwal kana koi in second a chu kumau kana koi in third a chu assam regiment kana koi in chu first infantry are three choices a hi in na so wa second choice chu ele chun artillery kana koi kha a hin so wa third choice a chu ele chun armored corps kana koi in na abo na hi combat support arms ho hi choice kana bolin ai wa chu ka sai banga chu ke second term last term forward area tour zowa chu infantry join building hi ke holoi ke course ho hi motivate a hi ma win na cha le chun over subscribe chi do ai tan infantry vacancies ho chu ai ja le chun ke hi casualty ko hong chu kha RT a ko hong chu he super blog ana jaokha lo ham super blog ana ke jaw le chu ka dei kha chu kana mu mai thei ya ai wang chu super ka sai banga chu super blog hi te jong le am ho en adei dei thum ta jong le achunga ms7 ho hen abolu hi pi ham ti le hen equal caliber na caliber check om ji acha le equal caliber officers are equally distributed among all the arms ti kha jong om ji in na acha le ke ho super blog nga om ho jong hi casualty chi a om to a hi le chun gateway to Indian Army first step chu le chun after 10 plus 2 a hi gateway hi ni om in na Indian Army a lu na dinga hi khani ai le chun National Defence Academy hi in khadak pasla Pune a khani ai le technical entry scheme ki in na ichi technical entry scheme ya amoi IPTT one ti hi inzole yong ki hodi hin amas penin tuni main focus cho le chun National Defence Academy hi in chihin ga lu National Defence Academy hi educational qualification ka sai banga cho le 10 plus 2 hi in a main HI criteria hi le chun strong PCM background a age limit cho le chun 16 half to 19 half na a notification hi UPSC notification athang pi a June le December ai hong po ji in June pa hi ai le chun NDA 2 August a ding pa hi hong po ji in zo le notification December a pa hi ai ya le NDA 1 April a pa ding a hi ji na che chu entrance exam to UPSC in conduct abol hi in zo pha le hin kasai banga chu 300 marks hi mathematics hi in 600 marks hi general ability test hi in cha chu le chun English general knowledge to le PCM hi in athang pi a chu aban chu le reasoning chu ho chu om thovin na icha chu hong ke paas ai le hin SSB calling letter ki mozi in sorry la merit list ka masat sa NT anu ka lang ho SSB hong zi in SSB 5 days affair hi zi in SSB recommend hozo se chu medical achi kit zi in medical zo pha le hin 3 years NDA khadak wasla hi training ke bol zi in icha hi 10 plus 2 hi ja le hin 3 years hi graduation ho ke bolin graduation plus military training ke bolin na e ho pha la ya chu ele chun PCM hi in graduation as physics chemistry maths zo le khani computer science hi in khani le BA hi in tua hi ai le hin BTech ho zong hi introduce an boluin na ke ho phat lai choi le chun a stream ho chu go chu hin thum hi in
science normal basic PCM hai in computer science hai in chole arts hai chole 3 years NDA training jo pha le hen passing out jo pha le hen 1 year training IMA Dehradun akinai ji in ex NDA ho hen IMA ai kumkhat bo training abol ji in that is 2 terms 6 months each direct entry ho in 1.5 years abol ji in 3 terms so le IMA he commission yung he first rank lieutenant na ho ki pan hi and National Defense Academy hi a uniqueness na khan hi piam ti le hen chi hi tri services hi in na hi cha hi army cadets air force cadets le navy cadets hi abona hi training ki bol khom hi in so le NDA a last term ho 6 term ho chu ho aima services dung ju ya specific service subjects hi hong ki la panji hi army ho chun army tactics ahin simpanji ho hitan navy ho in chidung ju ya cha mo navy lampang air force ho in flying chu ho ta banga chu hong ki khanji in fifth term chu ai le chun abona hi general katidan chu basic military training and graduation aki bolji ale nangin NDA na nom sunga na nangin IP stream na nalam IP subject na nalaham ke NDA sunga chu ai le chun PCM kana la in na aji chu ke ho Sainik School a chu Sainik School chu PCMB a hi in ke chun computer science ho chu aum hi in na ai cha le chun a khang pi a ke ho XNDA ho he science PCM ai lo le chun BA kilaji in ai wang chu computer science la lo chu aum to to re ama interest dung ju ya na ki bol ha dung ju ya new subject ka try no ki ta bang ha chun aum ji ke chun PCM kana la hai hicha hin viewers te le nu le pa te he ding ken halkhat hin et beleng NDA kumthum training hin chai diu to love join sei to banga kumthuma hin chai te ngu le am ho hi graduate hung hi diu JNU Jola Nehru University apana graduation certificate amu ti hi जो फाले हिन टेक्निकल एंट्री स्कीम खनो में ना क्लास 10+2 जो है इंडियन आर्मी आदिंगा है NDA एंड सेकंड नहीं टेक्निकल एंट्री स्कीम की ती है टेक्निकल एंट्री स्कीम ले NDA की हित नहीं पे हम ती ले हिन टेक्निकल एंट्री स्कीम है UPSC एलोले एंट्रेंस एग्जाम की ती ही आउम पोन हिच ही ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेंटेज इन क्लास 12 हिच दुंगजु याचु किलाजी अही ना मिनिमम क्राइटेरिया चो एले चुन 75% अही 9 एग्रीगेट ना aggregate hello in each subject PCM na 75% chung ahi ngayen age ho chu ele chun same criteria ha ina ji chu 10+2 zo ahi ja le chun hecha le hin nangin na result ho certificate ho chu nangin notification hong zo pha le hecha he apply na bol ji in so pha le chun screening om ji in che dung ju ya chun SSB call letter ong ki mu ji cha he without any entrance exam you apply for SSB interview on the basis of your marks which you have scored in your 10+2 cha cho SSB nang chi ke hin adang procedure ho chu abona ki bangsu ke hin cha ki hi na hi training curriculum hi piham ti le hin first year here mo hin training hi OTA gaya a bo ji na cha phale 1 year training hi zo phale hin mo hi 3 years degree course a bol ji win aji to mo technical entry scheme hi win 3 years degree course a bol win chi degree course bolna mon hi mon thuma hi na saule MCME Secunderabad hicha hi 3 years degree course bol ji win degree course bol jo phale hena mo hi pass out no hi ji win jo phale 1 year training as an officer hichika hi mo hi ama sa ke ho phala ya chu technical entry ho hena training ho an jo phale IMA hong jin IMA pass out hi ji na jo phale last year of the course amo hin as an officer degree course bol ji win tua lab join hin sei ho hi adang hita sepai lang nung lu na nei lo ta talk so mi to ki holim na me ngai no mo dinga boring ding hin la career oriented maban hinkho maban career mabana success na day ho dinga lung lut ta hi ding hin lung lut ta ma ding ke ma jong he cho bo na hong ki pal gal kaya mun officer khan hin do la hi chen zo sia ta student ho career counseling ho ki nei pji ta ki bolhin abanin alena to ahung ki introduce khat BJP government ahung hi zo ti ding ha mai lo le sia khan to na to dong hitan NDA hi numei zo ahung pantan na abanin RIMC zo numei women student na student ding am cadet ahung pantan na
cái chi halkhat na sim lai ho ading in highlights in bol team tua hi pha chi dong zu yen tua ngomei chapang ho ding a jong hi avenue song tamma ma en na military circle ho a jong hi chai chi chung chang ai chi topic ai discussion apex level ai hoite chana na kin nei en a hi le hin Sainik School a feeder institution apa na ho jong ki panin so tua hi Sainik School a jong hi ama sa chu ama hi only for boys and hi in ewan tua hi Sainik School le RMC ho jong hi numei chapang ho jong admission ki bol pan tan chidong zui chun NDA jong hi girl cadets ho ki lapan nei tan na ka het ki lo le 2021 cho hi in first batch of lady cadets NDA lu chu na wan tua hi mo hi passing out first batch so passing out ho jong om ta tu hin viewer state nan he the na divin a day in tua officer level a luding ho hung keu lim phot vinketin enjo ka sita ma bangin Lovejoy hi emite la dinga GTO tua hi chi screen ai mu GTO entrance test combined defense service ai lo le NDA National Defense Academy entrance test selection test UPSC conduct na no ya hung ki pass teng le SSB interview in ti tiu hi in amila chu interview a hin hin la SSB kiti in tamta home in services selection board HIPP a hop tha ham ti ama detail ta ma hung holim ding hin adang eta officer hilo adang agnivira lu di hozong het na ding an na ve tewin a chain lang le agnivir update Lovejoy apana hin la diu hin tin itu bang ham agnivir ba ban ai piung ti ding ham tu agnivir hoi pitiu ham ti hi amazon het na divin tu laita a battalion a second in command atu laita hin thil ss second in command thil tam takidil hin na ale zoi tu a isi na emite hi atam zo officer army officer ilu zo lo now kitile na rite na hin phabeb chu akipas jingin hin la interview hin mitam ta a fail jing in na nang SSGTO qualified ni hin dolen na IPZA ta hi ai lo le a main reason na IPZA atam zo hi SSB a fail jiu hidem ei geldana hi aji chu ke yong hi to na sei banga chu GTO course kiti omji in na chi GTO course ong hi kan bol kha na hi le hi so nga hi a process ho zo se hi ong ki het nong zui hin ki ba na hi le hin athang pi a hi SSB aji chu SSB a hong the ho chu ai le chona mo UPSC conduct noya exam ho chu through an bol zo SSB dinga hong ai hin na ai jalan se pe pa wa ki sei ai le chon इमे चबे से है डिफरेंस पॉइंट ना 19-20 का फर्क है ती हो जो होता बंग जो अब जो ले एसएसबी आ हो जोंग ही फ्रेश कैंडिडेट्स हो जोंग होंग जी इन रिपीटर हो जोंग ओम जी इन एवं तो आ जो नंग क्वेश्चन तो दोंग जी आ जो किसै ले चुन आ फ्रेश हो तुंगा हिन थु जो किसै ले ना आ फ्रेश हो ला ही आई हो मेनलैंड इंडिया जो ले आई हो नॉर्थ ईस्ट अदी आई हो आई मिते आ है किते आई ले चुन अदंग इमेचा पोन अदी जो SSB process kiti hi SSB interview so le activities ho jo se hi ibna hi le hin ai ho ai mi te zo hin na fellow hi cho adi cho GTO test kiti ho hi abona situation reaction test kiti na command task kiti ho hi na to bolding PPT bold ham real time ma man brain apply mind apply bol di dan ahin chi ho chi hi iwa na he le hen ai ho ai mi telang he fel zo ai wa thang pi a hi a hoi la hi am ho hi lacking zap hi ham ka ti le hin lack of self confidence na chi hi very glaringly visible a hi aji chu ai ho lam panga hi thengta ki sai le hen ki gel neo na khat ai le ki gel se na khat jong ki nei ji na bang khat aji chu ai mo ho inu le pa ho ga gelding a cho kol hon ti tabang amu ho cho ai hon ki mu zo loading wana ga he ti tabang khat ni feeling he attitude khat no he ki nei ji in na e cho chung lang ho be se jo tuk ngai lo ki cho a hi thei thei bol te chu bol de he ki ti na khat jo om jin cha pa na jong he lung neo na khat jo he ahong om ji in na zo le SSB a hi ahong ji pha no le hen hi chi mila
expose elo le an that kha lo jong hi which ho ji a jong hi adi chu SSB kiti hi very close interaction na peer interaction a ha na ha hi which ho la thu sei ding dan PPT activity bolding dan within a short period of time you need to take certain decisions ho ta bang ho hi mi pi la a ki bol hi which mi pi la ta bang hi hong ki bol pha le hen and that too ai ho pulanga patna ho na outside north east ahong hi le ai ho inferiority complex ta kha no ken is in ka bol zo lo dham ki pha cho loi ho kol ho ki kilena ki pha thei lo dham ti na kha ni ki nei ji in ki cha le hen we start one step backwards na front foot na hitalawa we start one step backwards ai hong ki pat ji ai cha le hen critically analyze bol hen adang mi chai pon na chi na ho cho bona ke bang su ken ai bang lack of self confidence na chi hi kamu danin akilang ve se ai le to na se ho zo se ba na zong hin ken kana mu danian emi te ya tam zo screen out hi ji win na screen out screening a hin to PPDT picture perception discussion test the group discussion first screening test a ki ball pen hin atam zo ye ki fail zin na anima mai na ki de a ki screen out zin he cho khu chu mi tale screening hi e ma mi la thu sei thei dan le group discussion ki paten di piti chance la galu di ham na yesu kolte balala fish market bang jeng hin hi chala hi I pau man lowa jong le ki pass thei lo e ba pau na dinga mi jong ga noi mi a pau lai khat thu sei lai khat ga mo kai tha diong hi lo hi cho hi tam zo chance na chance pe dance tin koi jeng tin to hi overview na sau lo ding en overview SSB interview overview khat hi tin hin sei jeng on na yeah service selection board hi entire services adinga hi applicable hi in na army air force navy hi exam ho to entry scheme ho to chum mai tan SSB per se to electronic hi 5 days affair hi in na it's in the personality hi assess ki bola hi in it is au pha lehen medical examination jing chong hi it will vary from 5 to 10 days amun ma MH au ma le chun lai chna bol din ai lo le amo ho letter ele amo ho order dung ya chu military hospital hi examination na ni de hi na chu hi in to hi service selection board hi entire process e lehen it screen hi ki mo hi in 5 days hi in first day hi lehen screening test hi in screening test hi to hi right side hi event no lehen OIR and PPDT kiti hi na OIR and so lechon basic ma hi intelligence test hi in rational reasoning test hi in khachu lechon picture perception and PPDT ta sa deep discussion test kan he picture perception discussion test OIR picture perception OIR hi in picture perception and discussion test hi in na OIR hi lechon ai ho reasoning ability paper omzi in na my symbols figures or reasoning ho ki bol ho chu paper khat ho hi in khachu ai lechon picture perception chu picture khat na he number 17 chu dong ya chu nangin story hi frame na bol de hi in exo pa le hen group discussion omzi in na nang ho hi a batch ho hi syndicate na he divide hong ki bol du syndicate na chu 8 to 10 candidates hong heading it's a group discussion hong ki bol de hin group discussion ho cha topic hong ki de a topic ho chu a group discussion conduct a bol pa bol no chun topic sonan pi de hin na it's topic ho dong zu ya chu group discussion nan ni din it's hi anima ma hi nilha langa hi a result hi ki phong hi in screening test a screen out ho zo se hi hni ni ma a chu kinung le ji even dan ji phong den a pass ho chu election they continue for the next 4 days so phale a day second na hi election psychological test omji in na psychological test bolding a hi SSR omji in psychologist akiti in elo let technical officer akiti in psychologist kiti ho hi psychologist mong hi even by profession amo hi alang pi a hi DIPR apa na hong ji hi na train ki bol hi ji DIPR na DIPR ki ti chu hi le defense
Institute of Psychological Research. Ticho hin Delhi a Timarpur ki TMO khatna hin aumen na ticho elole technical officer ho le chon army officers ho hi jivin amo hi course aga bol jivin selection process aga bol ki den jo wa ho a hu pass wa hi le chon SSB center as a technical officer hi posting hung hi jivin na amo they form part of psychological assessors hi jivin acha second day hi main activity psychological test so first hi TAT hi na second hi WAT SRT SD hi TAT to full form dita mo Thematic appreciation test, word association test, okay situation what reaction association test. test SD chu bita syndicate discussion SD2 na syndicate discussion, group discussion na. Group discussion to his yang group intin. discussion It's a overview intin say nang ma part sa hinna. GTO hi mi to mi again it's a pang ho na is inam gol hang ho simlai ho ipiti ki prepare ulen na desam SSB as a whole process in SSB ke prepare ding hi alhangpi achu we cannot prepare or we cannot suddenly modify our personality na personality ho hin ine wapan ai build up ki bol values ethics morals learn in bol and overnight change bol ki bol aija le chon hi important ahi ngai nu le pate ho dinga hi khununga dinga hi aleka sim a career prospects ho hoiding itia hi lehen not only academics but ama overall personality development hi bon ngayen aija lehen focus he yo and extracurricular activities co-curricular activities so let discipline life na dan ho a he pate cha he cha te ho hin khom kha ding necessity au min aija lehen alhangpi a ya ki preparation do hi event na election to a ho moral ethics values to sai na ga ki koi do ta di han lang le overall personality development na cho election your command over the language hi command over the language hi english zong hi thai hindi zong hi thai na cha he myth khat a omin ti chu hindi hindi hi akizang thai poi only english abo se hi converse ki bolding a hi ti na khat zong hi myth khat om ji tu a hi pon na aji chu hindi a zong hi nangin converse na bol the ya na idea na share ho chu workable a hi a hi le chon imecha abui na om poi but to biham television english a conversation na bola hai lechon a qualitative output na chu imechabe se chu om phone na ewa chu aesthetics ti da ham ai lo le quantitative aspect langa chu it gives you a small edge a very negligible edge ti the na and as you as an officer you are expected to converse fluently in english aija lechon people always want you to speak in english as you adang dang candidates ho jong hong de hina most of them will be from Sainik School good public schools good public school ka tina chu imecha can distinct ka bol nom na icon asang pi a chu english medium ho tina hi so le chit bang background na hong a hi ji win na ai cha le chun nangin na aji chu hilaya hi nang hi individual la na ki bet na ong umin tin ai bang cho tam zo a hi ss na ki bol hi peer na group ma as a team ma hi biti function na bol nam ti hi aki ha ba ni ai cha le chun nangin na thoughts na ideas ho chu convey na bol no ma hi le chun that medium which you are using that language it has to be of it has to be that dialect or that language which is easily understood by your peers. Either it is Hindi or English, but ek kasay banga chu atam zo hi English background apa na ahung ji in a hele chun. Nangin na ideas na thoughts na ideas ho chun na say no ma hele chun. Na group min chi chitung ju ya chu activity a bol di hin na. Nangin na say na lungela na say pen na gel pen chu hi chitabanga chu na say thailowa hele chun. A desired objective a result na mu thelo di na ai he english hi so that everybody understands aban mi ho jong to ya english a he jale chun english so easily understandable jale chun chu prefer ki bol he ti na he na jale chun english language hi alhang pi a he ai ho not is lang in langa ho he english lam in english lampang he ho in
adang ho sanga hi command hi pate cha in nei zo win, but it has to be defined. There has to be some finesse ti na khat huna ichu tam khat aba ji in ai ho atam zo ho broken error like grammatical mistakes atam ji in na a broken a grammatical mistake ho chu even if you don't speak fluent English, but you are able to convey your ideas so that the task at hand is completed in the given time by you and your team. Chu poimo pen ahi na chu ahi ai cha le chun English language hi phate cha command na bol ngai hi chi hi a process ai lo le a technique hi tam ta au min na ispe ja ka sai banga chu school apa na not only academics extempore debate declamation ki ti ho long hi phate cha hi interest nei ta overall personality development ai na dinga hi cha hi bol ngai na chau phale news on about reading new English news on na ngai reading ne ichi dung zo ya chu nang zo practice na bol reading ai lo le any topic of your interest na ichi ho topic chunga chu nangin notes na kisima read na bola study na bola jo phale nangin chu deliver na bolding ichi tabang ho practice hi on time a bol ngai na to have a good command over this language so phale hin confidence hong ki nei ji in mi pi la hong pau na dinga hichi confidence hichi knowledge nei ro le confidence ki nei thei pur na ja le chun confidence nei na dinga chu hichi knowledge sunga ja le chun you have to have good command over English language, and from that you will have confidence, and with that confidence you will be able to perform in the desired manner ti chu hi na chu athang pi ha chu English language thu a ki sai in chizo wa group planning exercise progressive group task ban cho phale kita adang dang te song omin icho a hi nangin situation life situation na hi as a leader and as a follower ipiti na activities na thought process to nangin na gela ipiti apply na bol han it's all real life situation hi na chi hi lang pi a hi ai ho in langa thing lang mi ho hi cho hi ho day to day a hi ki ha bol hi cha le hen cha hi a simple overview a technique ipiham ki bol hi hello le hichi ka bola pa na hi ISSR pa hi ipiham ki ya pa na ba nom ti hi na he nuai le hen na it to in a more appropriate manner they can perform to a love join na hin se na ba na hin na het na divin SSB interview ki ti hi to a UPSC dang IS te ho to banga a interview ga bol se hi pon SSB interview wa personal interview is just one small part bo se hin adang hi to a chi screen ana mu ho wa hi jengin ninga lang lu na hin ninga lang lut ba na ninga a final day conference na selection mo hi another 1 week to bang medical military hospital a medical test bol da umjou ti hi hin le chu hi in ta ka sai banga chu day 1 na chu screen out hi phatle achi do jewin and the rest they continue second day actually psychological test aki nei ji in third day actually chun GTO and interview of candidates hichi GTO activities so he tamatam hin to ai na mo 6 activities ahi in na hicho ho aki bol lai ta le hin turn by turn na hi IO interviewing officer pa hin candidates so hi interview ki nei jin to ai hon SSB interview iti pen hi this is one part of the SSB process ahi in na adang ho jo se chu activity psychological test ngen chang ahi in interview kiti pen hi third day a umje hi na hi ala hi a senior colonel khan hin and qualified ama hi interviewing officer a jong chu he bona course umji hin ama hin interview la ji interview a chu briefly a chu ai le chun nangin whatever nong tun SSB center nong tun le hon nang ho performa khat na PG vintin your hobbies your interest itbang ho hi information ipi na lekha omji na he chwa na su zo se ho be true to yourself and be truthful katina che chu ai jing na bo na hi kha na bol kha lo kha chun na chu na sut lo din ari chu chi ho ya bo na entire thing he study ki bol ji chi dong zu ya jong chu interview an officer pa en jong question ho nan do di hin cha le chun na hi lo kha na ga sut kha na se ya le chun amo he train a hi win na zo na se khat hi amo hen amat do lai the cha le chun you don't have to create any facade
nahi na chu nangin show na ki bol ding chi chu hin be truthful chi chu hin na date 4 pha le hen day 4 pha le hen GTO to interview om ji en to ka sei banga jo GTO activity se tamatam hin na chi ja le chon over a period of 2 days ki bol ji in day 3 le 4 ai day 4 interview o aki bol ki ji in cha jong hi GTO test om ki ji na la hin na individual task om ji in command task om ji in ita bango chu om ki ni cho phale 4th day aki chai phale na last day he ji in na conference and declaration of results ai le cha he ataw thang pi a he result hoi candidates ho decide aki hi ji tan koi hi recommend ham koi hi recommend lo dham koi hi borderline dham na ai le to a he main focus to a he conference ki ti pe na hi ai le hen to a he borderline ho hi last check ho umji in na borderline ho hi ama hi la dham recommend bol dham bolo dham ti hi conference a hi bona to form jiwin SSB president pa deputy president interviewing officer na psychologist DPTO abona hi to form ji hiwin icha hi borderline cases ho hi mizo se chu last interaction omji in ai wa chu a main purpose to hele hin whether a borderline candidate he is going to be recommended or he is not going to be recommended he cheating to a he in conference alang a main focus the main aim of this conference in the last on the last day 5th day achu result declare ke bolin ji a pass ho chu medical adinga ki sol pe pe ji to ahin se la borderline ti chu nan het hem na divin borderline ti teng le pass sa ding ham pass sa lo ding ham clear ka na ma chama hi selection muchet dinga zong hi thei chet lo fail sa dinga la qualified ki sa tho ti ho hi last amo hi cha tia sa pang officer ho zo sen khat ve to vet la na ne wa hi chi pa wang hi la the nai tia hong kyo ni wa lao ti ta na ai le to a sen da ba ne hin hi cheng hi to clear se hi a hi tan ni dang tiang le viewers for response dung zuin screening IPP ki dong ham psychological test IPP ki dong ham GTO a detail type IPP ki dong ham ti ho hi chapang ho sim lai ho ahung lung lun wa hi le sum sen se lo wa mun chom kam choma coaching sang som ni langa fi pe a gazau se lo ai lai mun awi ki hel the jeng hin aje su to lap join na se to banga hi cho SSB interview ki ti hi atam zo e ma original e ma mi hi na hung ki te sa hin e ma le ma ki prepared hin na su pe ham ti le inzo a se ma banga current events current affairs so het ngai aban le e ma le ma true to yourself na zo se loading zo e tin ki ji le hung ki select thein te tai mun khana na zia hi le na zo ji na chu na zo se chu anoi la hung ki man do tho ding hin aban le kha ji gang zo hi hung poi mo ma main tin very clear handwriting zo hung poi mo in tin aban le adia interview na ding a hin e ma hobby student ho hi ken jong thu kana sei khazin hobby phatai nei ubin na hobby ti chu nang ma na ki chem thelo thu cho mai tai hobby khat example kerom chu ka hobby he ne ti le kerom a hi pp umam rule pp umam ti na volleyball ai la volleyball ki chem football hi la football a koi min tha ti ko na hobby hi clear ta upside down na het ngai ti ho hi hung hin tin adang hi to career counseling lang side hi chanin chai ponitin adang military life lang chom khat to abang khai ho ki ho lembe hitin na so I say le hal khat na mi aki sai pilo ho dia hung boring thim dei wanga a hello mo dia chu e pawai ta e ni ki ho lim kalwala mun khana hin career counseling ga che jong len just one way hung hita na to khoi le ta ki discuss thei abana comment section hung ki hong na line comment section a jong ken ka interview na ho mi ka ki olympian ho comment so hi hi chet da ka reply lo wanga apo na ka sim jing hin na abana hi cho ka hin hol ho ma hita episode ka hin bol ji hin ai le nang hi na ipiti dana sepai hong lung lur kham ipiapa na sepai lang na hin gel ham na pa sepai hi je ham ai lo wa le hita ipha nunga hel nomin te tivela nan gel ham ipi moin na hin thanop sa ham sepai lang lang khana chu na sei banga chu ka hin kho sung ke he kanewa patna he army space environment ahung khangdin ka hi inna like ineu laya interaction environment na interaction ha bol pi pen to hen definitely akin ji in ai je ta banga chu
ichi formative years aju ken kamu cho adang ai pon na ken kamu cho ele chun uniform personnel ho kamu in amo ho discipline amo ho uniform ora ho chuna ai chun attract in ha bolin ichi kalung lut lai ta khangti didan he na zo pha le chi kyu se chu hilowa kapal ong se pe na pangin ai le kapa chu 1971 East Pakistan chu na ma hi a unit to hen wara chu participate ana bolin ele pha na mu amu pha le na mo hi ai ho chu veterans ho hin amu ho pha la ya tu sim ho ya ha sai num ji in na adi a tu ata operation na lo le battle war a jang ho hin ha sai num ji sa ele kapa go hi participate ana bolin na Eastern Theater 1971 na chu ele chu ho tu sim ho chu kana ngai jin ele motivate kana hi ji in na ele HQ se on chilawa environment no chu kale khasim na jong chu Sainik School a hi ji chun amachalom biti seidam adang mi chaum lo a chu ke chu kana mo lunglu jing a hi na ai wan chu class 11 12 ko hong hi wa hi ka in ku chawa hi serious ko hong hi amasa hi keile kapabo hi sipei thu bo kana sei ji in sipei join bolding he na ki sei jin kanu chu ana ngai ji nei ba chu ana serious hi in na aile class 10 12 ko hong hi a hi chi career khat dinga hi doorstep mai ko pha na hai kanu jong hi tam khat conscious hong hi tan aile kan kapa le ke hin kane wa pa na sipei thu kana sei sei jing hon hi ama hin class 10 12 ko pha na hai ama hin alungel an sei tan na ama hi alang khat agu thima hi sipei kana lo ti hi atha na num na aji chu ke ho he sibling kat nei lo ka hen ke ka chang bo ka hi nei le kanu chu mi jo se nu banga chu very protective very possessive a hi na cha le chun ke sipei aga lut ki de cho ma chun ana thanum be se hi ai ba cha ma thanum na chu ai le chun adang dang APP medical line ham engineer line ham ana bolin ana hi class 11 12 kan hi crossroad na kan lai ta chun in guidance tam ta ni opinion tam ta long kan muzi na ari chu ke chu kasai banga chu campus sunga chu ka hi jin cha le chun kapa ho jong kanu ho jong chu staff ho teacher ho to chu very close interaction and nei ji ai le ke academic performance dong ju ya chu instructor ho chun ana sei chu hi le chun class 12 jo pha le ma hi graduation no bol sa bin lang civil services ho chon a try sa event ti yong an omuna tam ta ko ojo ho chu athang pia ko ojo ho chun ke hi civil services try bo hen ti ke le ka pa hen se pe ya lu ding kana ti hon kanu he nai le chun medical line ham khatna he lo le engineer ho ko a he lu hen na ti le class 11 12 ai cross road na ko lai ta ai ki ho in song ko hong ki ho win aban in song on chu in song nom sata ho chu anaki hilo anaki hi ai pon na ai cha le chun class 12 zo pha le chun ga chi ding college hoi le pha gampa ma ga chi ki di ho chu ha sa na ki sa nei le chun kana ki ho we nei le a ho he pathe min phat sa I exam zo se pi ding class 10 10 plus 2 level a chuna exam competitive exam ho zo se pi ding na mu ma sat pen pe na chu officer entry po ha le lu jing de ti he ke ho in sung mi thum se se kan hi wang wen ki ho tu na kan nei wen Trinity chun ai chu kapa chun ai hoi lung thu hi ve bo na ki tu cha na hi din khong a khat I thu le bo hi thei loading ti hot houlimna na bol je nei le ai pi chu le pathen phat sa jong chu hinan tin na a thu ho chu na ki ngai na ki ho tha ji chu ki ho thum ka hi se da kapa cha ai ho hi bo ke lo di he na ti jen nang ina dei lo be se on chu ke ni no force ka bol loading ke ni ka dei lo be se on chu nang no hi tian tun hi ti na khan understanding khan kan nei wen ai da chun NDA 2007 August a chu NDA 2 appear kana bolin na ai le hi appear ka boltan class 12 session chu ka chi nin na ai le next year 2008 March April a NDA 1 pa ho kapiki nin result chu out nai lo na written result chu out ta August a kapi pa chu written result chu out ta ai wa chu SSB medical ho ba na lai ja ale chu chang chu pi ki ding chang chu
process to follow bol peding kana ti ke ai le hitika hi SSB yong kana chaita August NDA entrance exam ka pa chuna SSB kana chi in SSB ka chi zo when class 12 board exam ka chai in so medical ka chi in ai le hichi zo wa hi ken hichi masanga hichi pe lai ta chu April la chu NDA 1 exam kana pi ke na ai le chika lai ta result ka nga ai le August kana pi pen chun result hong out ta merit list hong out ta na ei chu ipi kiti dham ti na kha na chu second option na chu April pa written out kana jang pi ne ewa patel long se na result merit list hong so in na all India rank UPSC NDA chu 50 kahi in ai le chewa chu ki chu hi tan trong khat zowa June vela chu class 12 April May dunga chu result hong out in class 12 la na ai le chu ko hong out le chun TS to technical entry scheme dinga chu eligible kahi ki nen chi dinga chu can apply ka bolkit en le SSB calling letter ka mukin nen hechika la chu AI exam kana pi in na DM college kana chu in ka center chu ai le imita coaching hong kilaman lo ji chu class 12 exam zo wa hi ka kana ki ho ta dung zu ya chu pi the chu mo pi ding kana pi hi ai le chi zo wa chu PNT le AI chu kana bole nei le AI chu kana bole nei le ka rank chu 4 lakhs 4 lakhs lang hong in na dan chu anna ki pass in ya chu 4 lakhs lang an min chu an hi in PMT yo chu kana bole nei le PMT yo chu kana pass in hi ka rank chu aki sei banga chu ka rank chu imita coaching kilo class 12 exam chu aki pi ja le ka rank chu exam ta mo ke hata ai bang chu hi chola chu ka ke hola dong ja chu kamu masat pen chu ka zu de kiti na chu hi dong ja chu NDA chu kana zu na to PMT nan ti chu na lung hel zong ahung min PMT ti chu tu la in ni da hung kiti ta na masanga hi pre medical test na kitin PMT MBBS zil na dinga entrance test su PMT hin ai le na selawa kho te khat na hi military environment nga da hung khang len hin na sele nanu le na pa le nang bo na nanu le na pan pakai ji su to ba cha pachang khana nei hin na ai le Sainik School an hung khang len nin Indian hungum kinin IMA hung kinin abanda na hoi lai pa na Sainik School NDA IMA hoi lai pa na dong man na hin nei pan ham dong ma he NDA khong oma pat na chu dong ma dong lo cha chu loi le pai ta banga ki hong pi na ki ta chu hong ki mel he na hong ki pa ne NDA on chu ka hong do kun la ngai tai 2010 11 lang chu ai le mi hoi na ki het pham na lo nan suggest ham lo le Facebook la dong na mo propose jeng ham hello cái chu cái gì các bạn chu liberty khắp vậy cái gì na hiện na hầu in on chu anh cái gì KWS na KWS Pune hon na ai le cha chu cái hết tàu lâu hiện dan cha chu pi tiêm coincidence khát chu pi ham ti le chun cái in lang apa na hi academy ko hong ai le academy ko nga hi ka income te hin lawyer te khat me na moi thil pu pi the ti cho ama he thil hung pu pi na ti ai le in ku te hin to a ka neighbor ho na cho ang kha a neighbor te ko ma ken a thil chu ka gala na ken ka choi pi ko ya ding ham lo ka het lo na ai le ka ga ta ni khan liberty ka mo aka po do ai le to a ka neighbor te ina chu ka na chi ne le amon ho ina hung de na ho ina la pi de thì cho anh say này là chúng kêu cho các chị này là thil chu kala en ken jong ke ma man jong ka ga pi pon na to ka neighbor khat no to ka neighbor te chu ka pi a le ama chan aga pi he chu he cha chu ke ki mo to lo la he ba cha chu amel chu ki mo na hoi lang ho ham ki me he lo ama he khat lam ka lang ho na ai le Indian nom sma dong mai zan na nei manam kita phone apa na hilang na jadi chu chance na bu man mo lo din dong ma mo mo gitu chu
doma bola ela doma nei ta tabang chana ne kinai na kisan man na kisan man na sei chu to kisan ngai lo na pass pass ti so khu sei do jeng ni sala na ki mi mat na gon lo de bo chu hello momo achu ke ti chimasanga chu numai ka sei banga chu na ka environment na chu pasal school abo hong kil khanglin hin numai to dong hi interaction na ki hani lo hina school pha lai on chu hi chilam pang momo nga chu lunglut kiu se talawa ti chu affinity inclination tham kha chaw kan nei lo hina chilaya chu ai le NDA chu le clean na hi chi to alam ka lang nu bo bo to na ai le IMA a kum khat sunga la adang koi macha to amlo ma chu the first and last love ti di dai acha to pen chu ham na se le chong leo chon hi na sal bung nu chu na ai le chong leo chu na ai le adang ken la adang nan sem ke ti la chong leo jong chu na ki cha thim toi la dang na se ngam no i jong hin tin na i to bangin na ki gril jong le na se lo be di na ko ma jong hita a khut talan ve sa jong hi mai thin tin chong leo chu na in hel ham aman nan hel ham koi zo na ki de ma sat zo ham ki hel hi tala ki dei ta khat thei ngai no ta hui lai chana ki de chu tha khat thei lo chu hui lai chana na am nan hui lai chana pa na ki pan ham chu blur hi in chi lai ta chu na lo le instance ma chu nang in na mu ma sana chu na san te pa le basanta alu chana ko na ama chi pi an bol ham ama hi che pe na chu Ferguson College a ho graduation na bol hi na Ferguson he India ke graduation kana bol lai chu komisa to bang ne ki ngai bang ho he ka ki het na hi 2010 11 ki ka hin tin ke ni ka ki chen hon hi 2017 chu acha kum sa dan thieng ham zan thieng ham 2017 19 January a chu marriage kana nei win na ai le hilang hi alo thelo wa na a part of life hin na se lo tam taw min na se ni khani tiang le nan se tho de hin tin ai le na tu hin viewers ho mi sa tia ding inami pi tia ding gel khon zalin tu lai ta aknivi te hi update ipi ham अग्निवीर ही तू तो दिया है गवर्नमेंट पॉलिसी दूंगे या है ना चेंज टू में चाहूँ फोन तू तो दिया आचो कि सही बंगा चो 4 years terms of engagement है इन हमारे 4 years जो आहे तू intake percentage 25% जो आहे ना ना ये चिलम पंगा है तो आया कि खेलना इमें चाहूँ फोन percentage इजा 25 ही intake आहे in 75 ही pot दो दी है जो ले तू आहे in the future amasa recruitment process cho hong umki dham elo le agnipat scheme he chi pe dham ki na lampanga he to he imicha aki hepon na to achi ding cho he le chon agnipat scheme cho he ji to amasa recruitment process cho hong lo dham ti chi micha ki sai thei pon agnipat scheme he as of today it is the only scheme for other ranks ale first base te hi to ipd munam tavam kumlil hing tam तो आई फर्स्ट बैच हो ही 2 December ले ही आउट है दी ना 2 त दिया ही यूनिट आई लोले बटलेन हो आई 8 बैच जना हो तावेन तो आई फर्स्ट बैच अग्निवीर हो ही 2 December ले हिन आउट दे ही dan hi December le abona suti na sol diu selection nga se ki nung go ding selection nga lo se तो सुती ही तलो ना अमो ही they have completed their terms of engagement they will be out from army si dongju ya cho kumli a performance or dongju ya cho amo hin call han mo ki dio hi na jo pa le they will become regular soldiers suti ki sol hi lawa they are entirely they have left army they will no longer be army personnel ale ei ni hung kyo lim hi mi tam ta ina mi pi te tam ten jong I chan ham khana expect an nei dio hin na hecha hin he them lo na ti ding ham in langa pat na adia sepai background an hi lo na sepai kitile BSF CLP paramilitary force hoilo military background Navy Air Force jong lo
specific army titin specific air defense ti ding hamna air defense hong ki ti tiang la air defense artillery ti ho na adia to AAD ti ho khu ai le hi cha hin nangin adi aje chu ke infantry ka hin nang hi artillery ni hin air defense le artillery chu akibangin ko hitin hi cha hin naloi nu na tu hin chong neo jong munjo se na ki puyu vin military in lang ten an he thiam lo na to GMFDI ya CNCP CK lodin jong muntam tai ten an sein athu se na na ki zap zap jin video ho jong viral in awa hin officer in kana bangin interview ma cham lo in siopan selection in bol jeng in ti hin officer quarter ka mu ven na tin na officer quarter aw na min siopan jong ain na jong bua kan jin amasanga ajipa ana god ho pithu na posa ho hin ano ba dam lo in a garden hin na tong ve tiu min awa le na awa halkhan hin hil chen in lang ke man kan hil chen na ba na abanin zawan ti he officer quarter then di chance it's an amam ti he halkhan hin seo awa kiti army specific ai in na army wives welfare association kiti hin ai chi non profit NGO hi in ama he a legal katidan cho legitimate framework ahi poina chi armed forces sunga it's an NGO ahung kisip do na azi jong chu adang e kon ai chi family members na service personnel a family a in sung mi te mo vet tu na ding vet kol na ding empower bol na ding chiding a hi hong kisim hi in chi kasai banga non profit organization a hi in non governmental organization lo a hi in na chi eima army fraternity sunga khat le khat care ki bolto na ki vet tu na administrative requirements ho khoi diwa akipi zo na dinga na chitabang hodinga hi cater ki bola hi in chi hi post ki ti hi mecha poi hi CEO pa appointment dong zuya chu azite in notional appointment tabang khanin atu jiwin na but to eho in battalion level ai ti wa lehen CEO chu colonel commanding officer ahi na ama azim chun ai le chun awa lampanga chu ama level chu FW or director akitizi na family welfare organization director hi level chu ama incha chu ana to chu hele abatlen sunga to a family so na an achate ho abat tu ding amo administrative requirement ipi bol the ham chate ho zo chu scholarship iti tabang avenues schemes ti tabang news ho na iti tabang gasai thei ga helding chau pha le outlet khat dong pi na thei for adventure activities na expedition ti tabang iti chu isu hel na organization tabang ahi en chi aban chau pha le field context ai lo le ahi ai le chun a unit hi fila pa le hena family ho zo se hi atam zo hi a ina jiwin ai lo la ina lo ho chun anui langa operational area hi lo na family accommodation na the anui langa umo ai lo le separate family accommodation na ho ichi pha le hon azite lo pha le hon amo ho pate cha kol na dinga he chi organization hin hin aji cho aji pa lo le chun a daily needs administrative requirement asat again the no hi aji pa lo ja le chun chi hi smooth ta chi zo lo he na hi cho hi bet kol na dinga hi awa organization at every level hi hi to ki hon military kan man kan ha man ma mau administrative requirement ong ki ti teng le hen ki vai hom na lang pa sa nga administrative ne le cha lang in chen lang ke ita in sung ki man san lang ko administrative requirement hi join ai le nang hi sepai no nong ki jine zo apan in mun tam ta hin family quarter nge na no min na na jinu to na ki puile le vin na family na khom le vin it's an Zawan family officer quarter in the namu khata
chu ông thầy thil jong ai pon na aji chu interaction kiti hi to family ho achi phale ho easy ho achi phale na mo he organized activity om jiwen welfare activities ho om ji in na elo le hoilaim khat na vocational training tabang au mai le chu hilai chu ga chi ji a hi chi bo chu a he na interaction ki bol na kiti he families ho ki mo to na officer wives ho le other rank wives ho interaction ki bol na mun ki ho na mun ho chu hi chi tabang ho organized activity amun le phat le hen ki mo to ji he gen physically a hi lo le online tu la hi online khang jong an phat jong ju ya chu online virtual mode na jong hi mo hi eti tabang discussions ho ai lo le eti tabang ho chu activities ho chu an nei ji na ai lo le to officer wives ho chun to or wives ho amo hi katidan chu amo hi a health lampang ham na iti tabang difficulties hampem kha ani ai lo le regular official visit tabang akechi pha le na now in ho phatya cha maintain ki bol nam ki bol lo ham MES engineer ho thil ho ngai chat an yam nei lo ham hi chu hu bo he na family visit quarter visit kiti ho om ji chi bo ho hai hi in thang pi chu one way hai ji in na or ho family ho ai ho koma ahung ti chu official awang cho om pon Ahung hilo quarter family or in family officer quarter ko pai ho chu om ji pon na aban personal level la jong chu om hi in aji chu personal level la hi ime chabe se om ji pon alang pi personal issues tabang ne yong le very organized manner a hi hall tabang khat elo le ad hoc office tabang khat ni chu ki mangcha informally interview elo le discussion sessions of energy na iti tabang visit ho chu pon abanin viewers ten na head thema mana devin officers quarter hong ki ti tiang lehin officers accommodation na kitin athang pin sini to ba na ki henin captains accommodation le major accommodation na hin major accommodation hin ti tiang lehin army officer adinga quarter len pen chu hitan brigadier hin pp rank hi jong le quarter appointment quarter CO ai lo le brigade commander ai lo le GOC tia apartment bungalow mulowa hile aum na ding quarter chu major accommodation chu hi zengin abani chi major accommodation chu hile major rank apana hin mu the panu anoi lang ho hi chi sanga major a hinai lo hile anoi lang captain's accommodation hangum duty ho ho inten abanin officer quarter hi alang pin CO part CO noi hi pon na CO in power zone ani pon military station munjou sia hi station headquarter min station headquarter te noija hin abanin hesi officers quarter ho hi a detail zo se CDA PCDA kiti principal controller of defense account pune a ki thona hecha chu electric bill hole PPO hi direct ahung ki kan hin aile ka salary officer te salary zong CDA PCDA principal controller of defense account pune apa hung ki panehin i salary hung ki panamuna i quarter detail ho zo se ki thona cha chu quarter dinga akika theizo se tui bill electric bill license bill ti zo se hung ki kan hin sepai tia hi le a salary hi PAO ki ti pen account office na e cha hung ki pan hin hi chi me lo he thei tan quarter hi officers quarter hin jawan om the poi ti hi sei lo ma nga het diun tin ale adang na a chaina dilang hung lu hitin Assam Rifle hi itikuma na o mana hoi lai na posting kham ti hin seo Assam Rifle ke 2018 2017 2016 ti din 2000 mid 2016 apat na 2000 early 2019 chan kan omin first 8 months chu hi lehin Nagaland North Nagaland na hun kan posting in na awan ti jo after 8 months chu Manipur lang ako ngom to 20 ikha kita aina lang hun kan na omin aina lang na no ma so ipya Assam Rifle to army ki he dai PP na modam aki hit na hi itabang ipilam panga service condition na alhang pin officer sa hilovin na jawan te
sepai ho na Assam Rifle sepai ho le e ho army ho sepai ho to agniveer te hinai lo na IPPA ki hian ana mo ma min seo viewers on hen na divin professionally ya chu Assam Rifle ho hi can respect sang ta kan nei na ji chu mo to hen so ta kan comment close ta observe song kan bolin chau le ho apa na jong ki hil do na thei ken tam ta kan mu en yep aban ho hi professionally very competent hi win na aji chu alhang pia hi their entire service ya mo hi difficult area CI area hi Eja le chu ho in alhang a terrain na a population culture tradition a het tabanga hi to a kumni kum thum regular infantry battalion hailo le regular army unit so hong ho a het zo lo dio hi hin operationally hi zong le zo le mi pi to ki deal dan zong na one civic action si zong le mi pi te feelings het dan hi amo hin aha het za mo hin hi hoite chan akimu en na professionally also very competent na hi sai banga cho entire year amo hi operation sabo hi na wan amun ho jong hi anum khat chaum puan am ho dinga peace akiti le chun Imphal na elo Guwahati ti tabang ho hi in ai bang cho hi regular army units ho dinga he bona hi CI area field area na hard area hi so adang to Assam Rifle te hi amo le amo ahung ki gel si ji te ole na sons of laser god ti to ki gel ji win aje chu a command achunga vai hom hola army ama ho che pi la army rule a benefits ahung ite la army a bang bang mulo ti to ba hi zin na he chi a boina ta khanin hin la e ho le la bol the ding hi pon na ale nang kumizat service wa nong ki jine ham ke hi after 5 years 5 years na ale 5 years e mi te la koi koi ha nang to na course mate batchmate batchmate hi hegin na hi en na ama bo hi course mate ki pau min tu chung Lieutenant Colonel Lovejoy Baite to kong kyolim now hi thildang tam ta ki holim ki dong nom jong le ama hi ke banga free nai lo hian ama hi on service a hin lain hei ti ja only apudang lang bo bo a cream lang bo bo hong ki holim hian adang thil eta a kho tin ten ho sipai sung ho tio hi ki dong thei nai lo nom nai lo a hian service rule jong halkha restriction om na lain ai le tu ni hiong kyolim na aso thim to kilhonin na tu ni hiong kyolim na main topic a hin man cha sapang adia 10+2 entry army lu na ding combined defense service helowa aniaw lang ho lu na ding ti ho hin SSB interview ho to na hecha chapang ho mabana hung ki prepare ding ho ipitin vai la no mam na ti le viewers ho adinga thu vai la ti ding ham concluding remarks kan hin semo nge ele tua khang tha hodinga ken especially 10+2 level a ke crossroad na kan banga crossroad na ding tamta ding ka ta sanen na ai chi echa hi ken kawai tha na nom chu hi le chun adang i mecha hi pon aji chu lekha sim hi tu lai competitive wala hi apoi mo en lekha hi pate cha kisim ding asim ding dan rong hi het ngain zo le lekha hi hon isim hi atam zo hu ai ho in lang style yong le ahui lang style zong le hang pi students so all over India na aji chu India ki ja le chun ki sai the comment ki bolte hi en ai hon lekha isim le hen a hi ding het gulwa cham khat chin phana ding hello le test khat examination khat na gazi thana dinga ho isim ji e HQ se chu intention aim and objective chu hi sa lo de hin aji chu en lekha isim hi het na ding on good ding chu le understanding theina dinga hi lekha sim di hin understand concept khat chu understand bolding understandable jo pa le hin you memorize them chichu ahin a flow chuna instead of you memorize them
and you try and understand chi chu hi le chun phat tham khat hong chi phat le hen i brain hin i memory hi itabanga strong hi jong le over a period of time chu hung ki hei mil ji hin ei wang chu a topic khat hinang in understanding a conceptually foundationally a hinang in na solid ni very foundation is solid hi a concept chu nang in crystal clear ni ai le kum nga kum som zo le hi chitabang question a word chun han za le namat tu pe jing de na memorize na bole chun na he mil jing de but if you know the concepts if you are clear with your basics na chi hi bol ngai hin chi hi cha le ken ka sai nom ka cha lekha sim pha le hen tin pha a exam a gasi ha ding mai hilawa concept to understand bol ngai hin chi zo pha le chun memorize bol pha le chun clarity yong omen objective ni fulfill na bol na na he ding kha chun na he in cho pha le exam a gasi la mark score bol di chite ni chu hen alang pi kha chai honi bol chu le chun only for scoring marks ti chu hen lekha sim pha le chun ja le chun ichi hi asim da lekha sim da ti chu ni so pha le second important aspect hi ai le chun ai ho time management na time management hi apoi mo ma jingin tu la hi activities ai lo le til school curriculum a jong hi til tam ta o min academics mong jong hi phat ki zo lo an cho le equally important extracurricular co-curricular activities sports activities i hong le til hi activities bowling dan tu lai chip na le chi na to khan dong je bowling hi tam wa le eja le hin chi hi thil ho hi piti ball ham ti le ai ma interest dong ju ai ma na dong ju ya hi thil ho hi task ho hi analyze bowling na analyze ball jo pa le hin priority pi ding hi chi priority dong ju ya chu time allocation pi ding hi chi dong ju ya chu ai ho hin plan kha i bol ngai we na ai ja le chun hi chi plan bol na dinga chu thil zo se chu plan i bol pa le hin objective kha nei ngai hin na hi chi objective na nei lo wa le chun ipilam panga hi na chi dham ti hi cross ro na om lai ta ai thil tam ta hi na bol ko le na bol zo lo de hi ai ja le chun clear lines very limited khat kyu se hi thelong le only 2 or 3 lines bang na nei ngai hin hi cha hi dedicatedly na ngin na phat on na pi ding na effort zong na pi ding mun zo se a hi the ball ki ti ho hi ho zo ji pon na success ding a hi you have to be very disciplined a third aspect to hi le chon discipline in ei lowa le hen itabanga talented ki hi itabanga intelligent ki zong le hen success ki ti hi it's very difficult ai hon to life example la dong imusu ke na sports person ai hon iba jingwa hele chon athi chola thi ma thi ai wan chu amu ding dol glory ki ti hi amu zo ji na ji chu inong wa no ai le they are less disciplined than that person who has achieved that success at that level ti tabang khan om jin cha le chon dekha sim skill se hilowa hinkho a I bol dan I to dan I chandan ni self discipline khat ni nei ngai na ezo pa le chon success ki ti hi amachama hong jing di hin eja le success ki ti pha jong hen ipi chu ham na nga dinga success ki ti hi a goal hi a pathway ate cha ai nangin clarify na bola nangin na ki chin na hi chi chu na chi pi ngai hen na aji chu success ki ti hi pham ti le chon definition ipiti define boldam ti hi thiltam ta na era chu ga example ga saidinga chu le success ki ti hi kam ti le cha success chu le chu na ma sa chun see your goal na goal chu pi ham ti chu na ngin tuk le doi chu na nei ngai hen ale hi chi tuk le doi chu pi ham tia hen ngin study analyze na bol pa le understand the obstacles aji chu it's not a smooth pathway there will be ups and downs ale hi chi goal he can achieve ka bowling ai le hi chi path hi follow ka bowling ai ipp ham hi chi goal achieve bowling ai obstacles kan nei thei ding hi ti yong he nang man ate cha hi na ki goal aji chu obstacle ho hi iti pha le yong dam ti yong ki sai thei kon ai wa chu it is good that you are best prepared ai cha le chun understand your obstacles so pha le create a positive mental picture ho na aji chu to enjoy ka sai banga chu ga example neu cha chu hi le chun ka sai banga cha ai ho hi economically
difficult situation na pat na hung khang le ne ben cha le ilung tin yong ne ji ben inferiority complex kanong chanam ka no ki nei ji na ichitabang competitive world la hi hung ji pa le cha le hen try and create a positive mental picture ichi positive mental picture a chu kham ti le chun we are no less than anyone else nangin jong na bol thei zo na ti na khat ni chi hi self belief nang kiu se hilowa anu le pan zo ane ngai na aji chu cha te chapang te hin amo hin dream hi lin ta big dreams ane jiwin ai wangin phat khat ho pha le hin family condition ji yong chu hinan tin ai anu le pa hon ain ku te hon boy chu ai holding in aha sawale yin khat ni ahung umji in nai chat pa na chu cha te yong hi tam khat lung niaw na han nei jiwin ken ka sei nom chu hele itabang condition hita jong le ai man I cha te holding a chu sacrifice bol ngai na en ai ma dinga to ai te na hele cha te dinga chu khunung dinga chu difficult hong di hin cha le chun a in kuten I cho tabang statement hoile cho tabang thu sei lawa am ho zo en henge boy ichi hi bol liu he ti na khan hi na ichi hi push chi hi pi ngai hi chi chu a hi in a cho phale hi chi to ki tu a cho ile clear your mind of self doubt na nei lo de na na tup tan tana hi le chun chi hi ka bol hin ka zo de he ti na khan hin self belief na nei ngai clear your mind of self doubt and cho zo se nam bol pha le hen ja ka sei banga cho life is not fair ti ta banga cho na it's always filled with ups and downs ai cha le chun challenges tam ta na nei di hin ha sam na elo le ki gel set na ta bang ha jong tam ta na nei din ai bang chi pha le hen embrace the challenge to accept bolen nang try and punch through the challenge khat hong mana cho nangin chi hi hong ta chi bol thei ta pong ai thei ta he sum le pai te he ti a hi first instance a hi back out na ball lo di you need to go through if you are determined you need to go through e chi hi cha le ka sai banga choi ai ho in army power war hi army ki se in asa di ai poi chi it's a whole nation approach ti banga cho na lekha sim ding cho wala career ki si ding ngong hi cha te ero le simlai chapang kyu se e pona it's a whole family approach cha le chun you need to accept and embrace the challenge as a family ti cho hen wan e cho challenge to bang om zo pha len don't lose focus nang ina nei kha chu ka chi pi de ti determination chu na nei ngai na chi chu a hi and zo pha le chun show the world what you can do ti chu na kan ba tha ni chai ke pau me tua Lovejoy na hin se ho hi aman hinkho an mu le aman an che pi ho le aman practical a hin tu ho hin se hin ke pau ma jeng in jo ka se ta ma bangin Lieutenant Colonel Lovejoy Baite hi ei mi te la ding ai kine pi ma mau hin adia fighting arms le supporting arms ho tidi maintain broadly ase Indian Army Navy lang le Air Force la jong khale ni chu yom tho bin hin la army langa dinga ma hi tu lai ta kine pium tai new hin staff college chai la hin a mi te la ama sa pen hin abana pau swan te na major pau swan te hin ama ni maban adang da ho jong hin tin ama ni dia adang vit ka vit yang khang to du kine piu hin tin ki pau ma jeng in tu jung gong keulim nau hi topic chom ama personal life sangin career counseling langsai na focus zo hin aban le Sainik School le NDA bohung ki cover hin comments langa hin ji bin lang viewers hon ade in nu le pa le simlai hon next time le no na thanop wa na ngai nom wa ai lawa le hi chi ka ki holim nau na phat chom pi wa hi le comments a hin ji bin lang aban teng le CDS Combined Defense Service le graduation zo a lu na thei za chom ho ade in Combined Defense Service NCC Special Entry Scheme le adang ho hung hin seutin gamle na madinga adia inam mi piteo isim lai chapang hon aphat chom pi na dinga thale zung ki siang zong le mun chom gam choma mi pau dang pau za chom kol pau vai pau English pau tivela ki hilsang e pawai tai kilu hi to Lovejoy na hin se to banga crossroad ai lowale in sung ki ho to thina ding na cha pau
sapang student pa hun ama chama ki decide sanga e pawai ki hilu e pawai ki share na ho hi nu le pa no he thema in sunga ki he them to le ki support to pan hin la tiang ul hin lolhin na hi i ma sa hi lo ding nai bailam ta lolhin nam the ding hi ti ken sen to ki honin tunia ka ki holim nau hi chen hung i tan tin mun tinam tu ni ka ki holim nau anangai lo zo se na bonun si baile mang pha ki pau melen na Ako may sa'yo.